Mihango ya uheani wa njanjo kuri Arigitani ni rathie na mbere thiini wa kaunti citiganite. Kaunti ya Mombatha na Githumo cigikinyaniria thinga mihango ino, na umuthi mihango ino ni ruguririo thiini wa kaunti ya Nairobi thibitari-ini ya Mutuini mwena wa Dagureti. Na riri mihango ya ugai wa njanjo ino irathie na mbere kuri na mateta meyumiritie ati kuri na arigitani amwe marathutukanio hari guthecwo njanjo. Riu Muikariri wa kamiti ya kunyabara uheani wa njanjo Willis Akwale akiuga gutiri afitha wa urigitani ubatii ni guthutukanio ona hanini. Correct position is that once a vaccination post has been listed, it should offer vaccination services to any health worker who can identify himself or herself with his or her professional registration or job identity card. Akwale augite ati mutaratara uria ugathikitwo wa kuheana njanjo niguo ukuhuthika atari kwagarara, na thiini wa mutaratara uyu arigitani, arutani na maafitha a borithi nio maramukira njanjo itena-ini ria mbere. We are not going to allow people to jump the queue. We therefore request county authorities to ensure that this is adhered to. Kaunti-ini ya Nairobi mihango ino ya uheani wa njanjo igukorwo mathibitari-ini 16 indi kiumia-ini giki. Uheani wa njanjo ino ugukorwo thibitari-ini wa National Spine Injury, thibitari wa Mathari, Bagathi, Moi Air Base, Memorial Air Force, thibitari-ini wa Mutuini mwena wa Dagureti. Getting vaccinated protects people around you, particularly people at an increased risk for severe illness. From diseases, COVID vaccination is a safer way to help build protection. Na maya magithiaga na mbere kiama kia thikafu wa kanitha-ini wa Gatoreki ni kireganite na murugamo uria waheanitwo ni kiama kia marigitari ya Gatoreki aria monanitie kwaga kuiganira na njanjo ya murimu wa COVID-19. Athikafu aya riu makiuga ati ucio ndwari murugamo wa kiama, indi wari wa mundu kiumbe. Maya mokite oriri andu 479 monekanite na murimu wa COVID-19 na gukinyaniria andu 109,643 arwaru 113 makihona murimu uyu, na gukinyaniria ithabu ria arwaru aria mahonete guku bururi-ini ari 47,736 guku andu 7 magikua. Ithabu ria rothe makuite ari andu 1,886. Girifotera Kameme TV, ritorokani wa Juru wa Foro.